Азыр сиздер Манас эпосунан Алмамбеттин көкчөгү келиши бөлүмүн Залкар манасчы Саякбай Каралаевдин айтуусунда угаласыздар. Өзүң көргөн көкчөгү Акбудайынын чайнашып, генеме шарып карамашып, ошо айылгондум көкчөгү, мен көкчөгө келгенде турдугум майгылдым, тушуккан жерде көкчөнү кел берсиген жан кылдым, керегесин майгылдым, кез болгондо көкчөнүн көңүлүн гүлдөй жайгылып, көбүрөөк жерге байгылдым, санасы менен болтурдум, сандыгынын барысын көкчөнүн саралтын бүлкө толтурдум, ошо кезде көкчөнү оюн менен болтурдум, мен келгенде көкчөнү казындасын толтурдум, атаңдын күрүлүгө кангайдан чыкты карайшо, ошо турган дөңгөдө чыгып келген кезинде жаңгыл жотосуп манжунун эли каптады, ошо келген мүшкүлден сараркандын алакең күндүзү үркөтүн ачык, күндүн куюн бир бузуп жай менен кырып сактады, өлбөгөндөн калыштым, кангайга чейин сүргемин, ошо айдап киргемин, оролмочу экен эки кан, өткөнү катар сойгомун, ошо жерде көкчөгө момундай кызмат кылгамын, кез болгонун талкалап, көкчөнү калкалап, ошо кезде көбдүрдүм, 18.000 адамга көкчөгө келсе балакет, өзүм курман болом деп, ушу турган жанымды курмандыкка чалсам деп, ушу турган баладан батыр көкчө достумду ажыратып калсам деп, жазсам копсом оюмда, жараткандан тилегим, так ошентип жүрөмүн. Мен көкчөгө келгенде көкчөнүн жайын сурасаң, атагана дилие, өзүң көргөн эр көкчө, атаңдын күрүдү дөбөдөн малын жоктогон, анча мынча душманын көп көрүүнө боктогон, өзүң көргөн көп казак, атаңдын күрүдү гүлгүлда көдөнген чалбар, ошо кезде сурасаң, ылай окту элекен, шайгылдыгын шелекен, чабышып чама бербеген, чабылган адам жерине эч бир мындай көрбөгөн, батыр сымак элекен, өзүң көргөн көкчөгө, корун бирге королош, ашын бирге жоролош, тапкан мүлкүн жыйгандаш, өлүм орто курмандаш, сырайтышып бир катып, чалгын чыксак чуң катып, ошо кезде береке, чалгынга кирсе чаң бирге, өлүп калсак жан бирге, көкчө менен дос болуп, 6 жыл турдум көкчөгө, көкчөдөн башка туулган жок, 7 жыл турдум көкчөгө, атаңдын көрүбү көкчө, бирок жоолук башым бурган жок, мурунунан көз көргөн, болбосо көкчөдөн башка туулган жок, урган сайты карасаң, кайдан келдиң деген жок, ал кабалды бир сурап, көкчө зайып алып берген жок, атаңдын көрүдү ушу турган какандан аң эмени курабайт, кандай кандын ууденең, кандай болуп турдуң деп, алкабал жайды сурабайт, өзүң көргөн эр көкчө, кийин чечет тонуңду, кылмак болду сонуңду, тиймек болду сызыкты, чылгый бойдон күйгүзүп, кылмак болду кызыкты, өзүң көргөн көкчөгүл жылдан жылга тузулду, көкчөнүн көнү бузулду, жак алдынан жак чыгып, жабырады шыбырдап, баскан жерин учактап, айта бердиң ушактап, көкчөнү кудай эмурду, өзүң көргөн эр көкчө, мунун өзүн сурасаң, болбосоң ачаак керек кызыл сирен, тарысын таштай таптаган, аялың кыздай мактаган, көгө түктүн өкчөсү, айдар кандын көкчөсү, атып жесе балта тыйт, аркардын эти көкчөдөн, кийин көнүн бек калдырат, адүйнелик көкчөдөн, жетип алса балта тыйт, жерендин этин өктөдөн, жериге кирсин кудүйне, ушаланган бу дүйне, эптеп көнүм чың калды, кийинчеде көкчөдөн, көкчөгө төйүп жатып алганда, кудай башка салганда, жомогу сөздү жооптойт, жоруу жанды кубантпайт, аң эмени кырабайт, ал кабалды сурабайт,
gökçöge töyüp yatıp alganda, altımı şayman çalçımın, eşitkenim yerim macık, 6 ay 7 ay yok olup, kuğancan salburun getip kalçımın, geçe günü yer üstü, o çok ezde bir eki, yol borç menen arstanga, atıp büyük salçımın, belçegen beldi yaylanap, o çok ezde 100 yol borç, 60 aslan kırkay bu atıp alıp paylanıp barı yoğun büktetip terisinin teksi kıldırıp gelmeyen cüktetip oyun cüre salsam dep tartığı ver gökçe yer gökçöge salsam dep uşu tuğan altal tukla tın oturtup gökçönü çındap kuday buyursa uşul eldim barına kan götürüp salsam dep oyun cüre toşo gez atandığın görüdü düye o şu gezde bereki boyum gitti valağa başım gitti talağa yoluktum gökçe valağa mınno şonda bereki terinin alıp büktetip bir beldeydi lesten bu durum ağnaşkanda tümün toğlulur uçuğun macik menen baskanda yer gökçenin çoğurdu kuday ve tüngörü göz ve bozalalı tuturat boy boyluğun tuturat ayağa sava tuturat yere gökçenin yüzünde açayak kırak kuru süren aygaylagan tuturat atamacık bir gelçi bedenin beşten çalsa da madeni bizdim barın sal vurunda alsa da biz sal vurun getkendi urutuğda yurgan go gökçöge gelip bir düşman kızıktı çoğu vurgan go gayrına kırağın salgan go oy boy otup gökçönü biz sal vurun getkendi yeteyecek çağa balgan go gökçönün şorun kaynatıp gözöp gelgen düşmanlar görünü zorduk salgan go bir baydanı tigizbey bir duğda yalgan go bu görük çöngülödü tuğla çına çögölü kan kayran gelgen göğülsa kayran candı büyödüz kumanga kır vermecik mülmenen bir kuyruğun taşıp görölü bunu yaka karantın bu nemine şumduk gün hayatandın gülüdünüye kazıp koygun boğ gelip kakandan biz duğup joğ gelip törösüngen gökçönün tövösüne baskan go ceketi bulduk dedirtip kazaktardı can çıkan go atandın gülüdünüye suluğu kuruk salgan go suratbay çağab algan go biz duğuda yalgan go dürüçüm acık paranı devoşonda zırgıtıp gelmeyen da terini adırdı gözde yırgıtıp kılıçlı suru kıngalıp o şu gezde sır varandı kolgalıp yürü bildiği bilistin çığa tüşe vakırıp gökçülü vuran çakırıp bir kızıktı salalı devoşonda vireki belgülü güldü doğu olsa Mekke'den gelgen çoğu olsa Mekke geçeyin süreli atandığın gülüdüye beypaydı çoğu salalı düşmandaşsa göbelge gökçülüğün götürü valalı mından göre yermacık tuğulvay tuna çögölü türücülü ve yelödü zorduktasa dostumdun kimeken türün görödü cazasın kolgu vereli devşin doğurgan can içinde çok bulup arasından da yok dolup özün görgün buluştu kekerap kolgun ağlarda kızgındın ağzır sallarda Oğuz, Batoguz, Oğuz'tan kara kes, kırmızı güne gayçavel, kıllaktan çoğun sulu, aşk katına erkeç, adırdan çıktı vakırıp, aya şurada çakırıp, yolu kulga pakırıp, yolur sunulun bilgildi, men şordunu çakırıp, havluğumun turratır, atımdın uzun burratır, sen salvurun getkende, din nurdu, din nurdu, memleketin alayın bara çacurukta ne yazak, başlığına akmak emmes pi, göbürü yurta ne yazak, görgönü son emmes pi, uluken atımdın uzun burratır, aldın kılyayla turratır. Алмамбеттин көкчөгө келиши бөлүмүн Залкар Манасчы Саякбай Каралаевдин айтуусунда уктуңуздар.